Good. Tukathina mbere na dereti ya uhoro wegi tutina utongoria tuna Gladys Shania na wakumakia Kiambu County. Ndero gwethia muno ni mundu etagwo Saimo wa haria Njogo Kimakia ni arerorera. Ndaraire ka Saimo. Na ni araigua ugicira na kuba ni uracira wega. Mundu ucio ni mundu retwo Wanjigi wa Njuguna kuma Theta Ward. Wanjigi wa Njuguna kuma Theta Ward arauga uraria uhoro uria we wama na muno ono horo cio wa Kiguo. Kura mwana wa thekado muthenya ire makina utothikanire ntondo wa Kiguo kiu na uguo woiga gwekwo ni gufatie gwekwo go nigetha thina ucio uthire. Mundu ucio ngene Kate Kiogo kuma Thika ona kene yakugeithia gwiciria ni uramumenya Kariuki wa taxi kuma Thika ona akiakoiga ni uraria uria kwagiriire. Eliud kuma Thika stage arauga kiganjo na kameno kuguo the ona tha ici thina uria wikwendura urathira. No hari mundu ngauga atiriri Abuge Jubilee MCA za Jubilee metagira mecirerio ni NASA metagira agenda kuma kwa NASA matire mahota guseta agenda ciao taru MCA Jubilee metire mareherwo biro ici cia NASA cia People's Assembly moge matego saila gweciria undu ucio ni ukoretwo kiario muno na muno mohoro-ini na magatheti-ini te andu aitu a Jubilee guga andu aitu tondu nandikiro mutongoria andu aitu a Jubilee ni metagirira gu counterfight NASA higwere yarehe kiundu handu hakorwo mambite gwiciria wenyewe ta think tank niguo cio horoco ni wa matondu ona thiini wa nyumba ungetira mwici oke agukore ati no kamya murango uyu waku utire na hinya no ingireke rega kuhumbaniria ndukahota kurwa nake akumirira o rimwe na nitonete mahinda maingi tumirirwo uguo thiini wa gisiasa koguo nigwenda kuga ati kindu gitoka People's Assembly Kenya tiri rakura ukinyagia handu hau ha People's Assembly nitwe mabũrũri ta UK actually ona maretekirire UK maretekirire People's Assembly 2013 ani bũrũri muthiu na mbere muno kwa tukiaria uhoro wa Kenya na Kenya nginyagia picketing ina tuta demonstration tutire twamenya ni kuga atia mukenya ni go picketi no nginya yugabu mukenya ni go picketi no nginya kuwe higa no nginya sina tairi yote picketing kama u to picketing do agireiro ni kwa affect maisha makwa ndita muhitukiri ngine shughuli ciakwa iko ni party ya picketing ndege nuko yana choice ni mwenyewe kana ngwenda ku picket nawe ndige gari kado nigire picketing kuko horo wa People's Assembly thiini wa Kenya although thiini wa katiba todo wako tukiaririria tutai turakinyia ugima witu wa gisiasa hau uhoro wa andu aitu gutwika ati metagirira NASA neguga tari kwari uhoro wa mai kira kingi korwo gituma tuthie recess after ndikuigire gucoka bunge na nithio twina tairani of numbers bunge yori niki angikorwo tutirakirumirira ura maratugucia tairani no ituma hihi mundu ahure githuri agwe turi aingi tari uhoro wa tairani of numbers utiro ndo wa kwenda kwa tairani of numbers nejera muno thiini wa kiama atonda ratongoria kiama ni njwe wigire mwega muno tondu ikiwa ukena hinya ni wewe na mayo no ten of numbers thiini wa othirikari pase ni rio thayo kana ri uguta ni ri uguta tondu uikara ukiuga atiriri ndikire moke ni rwingi ari rwingi tukumagoithia flat no mamugoithia flat ina gundura maracirite ri we no rituri ku thiini wa capacity ndengera mwamagoithia undu ngimasina gono kwa we no ri wena ki we no rito mwamagoithia tondu wa namba mutagira na namba icio ri ni mugrama goithirie through weciria kana through think tank Palikana muthako twathaka tu thukuru kana no muthaka no thaka guthiĩ wa team building he muthako andu manyitanaga mukagucina mwena ucio na mukagucina mwena uyu kimukanda kiho tagovo kimukanda kikura andu kuria magucirwo mukathi mugwanire inyuothe na kimukanda kiu getia sidago atemi aria aingi ya sidago ni ara mena hinya wakugucia tondu no mukoro 10 na aria ringi ni mugwanja mukoro 10 na angi makoro ni 5 no ni 5 mena orito marahota kugucia hinya tukiaria uhoro wa tairani of numbers ni wega tumenye uhoro wa tairani ya hakiri citu onacio
ya thoni ni atuhota guteithania wega tondu hena kindu gitagwo reverse psychology na kama ujukite psychology atuhota reverse psychology thini wa siasa ni njuru muno na no atumaga na mu itumacindo twakumihũthĩra na reverse psychology ni rahuthikania andu aya a upinzani muno koguo thini wa atongoria aitu aya age siasa ni tuge andu mena ugio wothe matukanite mawakiri marute ugio wa wakiri na ma professor akidiki na ageingi marute ugio wa wothe wa wakiri na mukomeni na riangi na warangi mena psychology marute psychology ciao nigetha nasa ikirehe kaundu magakonera okuria makathoma hakrisho from far ati andu ago mokite ne kakiundu kihiano haha munene ndakarie haha munini wake ndakarie haha ndore ndakarie hani hayo no ngina haha rungu wanyita no tuthagira kiundu tukagamba megwitanite kanyaru tugeta na ngui riu kona tugathukia riera rituma ithuku Ngathoka makiria thegio Engineer Maina kuma Laikipia arauga ati Shania was committed to former TNA mwena Mshamala. I appreciate her boldness and the defense of the presidency. Maoni mamuthi liodi moyaga no huthu ni moyaga no ritu muno etagwo Engineer Maina aragi uria kuri wamukenia agakura ni wamukenia wamurakari akwira ndakigeithe Kamaina thegio muno Engineer Maina na wanadeithia ndi gogoyo ine kajira ndiracokera nyimbo muno I salute Madam Shania anaongea vile ilivyo. Huyo ni Pastor Emmanuel kuma Korea kuretwo Thika. Dikwenda tucirerie jaji uyu no acha tiga gatondo na samati no jaji kwa gutire bata wa kwajia kudomira SMS yaku ni uramenya ni jaji uri ko cio kwetithia Raila tondu danerwo no hai kama ujoreria tirere ni kiria kia mwisho bunge cia county no ihuthirwo kwagagia thirikari uyo tagwo kama wa chapo kuma Murera Darasha na tine kiuria kiega muno tondu he andu thini wa hakiri ciakwa kirokite tarure turero kaundu kamwe na ne tukirete tukero ati thini wa Kenya ri kwina bunge cia county already cihetokete miswada ya wetekira People's Assembly tukirete no ndocio na ndroga furo twina mawakiri oda mwana Jubilee athomu muno tondu tagwetwo doctor kana professor wetwa wa watho tikaundu kanini ngenda kuria atiriri na ngicokia kiuria kiu People's Assembly ni assembly ya andu aria mareganite na andu aria athure kama tunyita hu kama u ati wetekera People's Assembly waregana na andu aria athure kwoguo ikoro hena county assembly etekerete nerahitukia watho wa People's Assembly already nimetete resignation kuma ya kurewa MCA wao kwoguo hagio no ukoro hena mo Jubilee uratwara petition thini wa igoti ria kuga ati county assembly irahitukirie People's Assembly evujo nigetha matio kora mena MCAs mathike haro kuri mathie mesemio ya People's Assembly na ita thirikari tusevu besa icio marahe cia mishara tokuna mahituketie gutakiriru mundu wa gwiciria ugo Shania na niho ndiro ngatiriri turisesto turathio tutigano nao andu ni macoke bunge mesire marutire wira na Uhuru Muigai Kenyatta wira no sini pasi ya kutia Uhuru wira tondu magota kuvuja ta county assembly so cietoketi horo People's Assembly matageti Uhuru handu hanene muno to ni mekoro magagagia kibatu mundu ciaroria wa Murera to ni mekoro magagagia andu amali horo People's Assembly mamenya atirere kuba nie ta individual ta MCA wa hana horo People's Assembly no odie na wada mwana wako na mutumia wakanyaga ikombe gya cai acio mahitokete People's Assembly magione kwero ikinya masokie certificate ciao cia IBC twete by election ikondo kou kana wikera utagutari na assembly toni matio kia People's Assembly tondo People's Assembly muthikereria nego thihara ruguru wa muti mugathi gucirira ho mureganite na bunge kogwaragana na bunge ume bunge no coke matharaita ma bunge wagire ukoke kana mutarani kore thirikari kana kiama ini kia Jubilee wagire ukoke mayo horo wa muisho ni Mwangi kuma Zima arauga
Gladys Arariama adona samanyitanagira kinya kaundu kare kaiga no a Jubilee ndaga ko hego komba nita mutongi jitererie Jubilee ni makinyire nenda go kuigwa ni mathurwo na twaria makora turuga uru no nginya twaje tondu yupe wajiko na ni jweri oversight wala waka guthurwo watuika oversight Nakajua kaundu kama mwisho kama huu itagwetete kama mwisho kama hiyo. Juge ati heno ndo tuhetagia kwenda kunina kana kuhotomia democracy kana siasa ya muteti. Ya orajira ati shana tondu wenu wagwireri ni kanira no ra wahetokire. Sago tu siasa ithiaga. Siasa ni kama uweigire bunge na ndigo de oversight. Ni oreka ora kwagireire. Wani jaji etagweka orejede tawajiko ekero wajiko ni hata tanewe na tondu waviro tamwekire mbere ya jikete izo ni siasa mora tige kurate tondu dathurirwo akire atigire ukirira manifesto yaku na ndare na yakwa tege hiana na niko twahi siasa ni maisha niko twa computer hii so manifesto yaku na yakwa ni ngurani kogo yaku yendekire muno we othio mehigi na waka komehigia no gworota or the oversight heno ndoiga mwega muno ati a Jubilee magire gwiciria gutwara kiria ya kweria nyama acio the mahetokete People's Assembly County Assembly so sina kore setokete People's Assembly itware petition the cases yao si dissolve madimete ile maika People's Assembly tutena bunge matekura meshara itu akide tuli ha tax bege jania tidiaega muno kama Tego Gladys Shania wa kuma Kiambu County ACK St Paul moko yone kwa ya kuma rwiruka ireu moine na tomomenya makeria murigithia rwimbo wega